Jamhachi n'ebindabigambirira mukoro go kurundana sente zete zabombeka w'ekanisa ya Kijongobya Church of Uganda. Imiti yabitariho amakanisa negateganisirwa umuyaga kandi umuyaga gukize gutwara ebyombeko kubishakambura no kubishenya no kuca munonga bw'ikizi kinyemeririreho kiteganisibwe umuyaga okurundana sente zikubekwe bembiremo mukuru w'abakristayo abo burisobu John Mpora osimi sente eguzirwe miliyoni 4 abukuba mukumbekera rahanga tarumukufuyirwa bino kandi ni manyangu nebinyine nebyarahanga deno bwiro buno twatwine hano mikoro twaba tubungize nka bishop twine mikoro ya amani nke yobuliso sanga mukakanisa kali tukorake tukwikamo ebintu birimo itungo n'ebihingwa beresirwe byaguzibwa bihwa mu sente ezikire miliyoni 9 n'imitwaro 9 n'amushanje iyo mwana iyo moya arikwera amina twazo muri district ya Rukungiri okwabayo bongire babashaba okurugo mu kibesere uruhuzyo cyo kakanisa government yo mbutegeki ya NRM van venda entunguka ibi n'ibindi bigambiro minsi bikwerinda Jim muhwezi okira mukoro go munyeshengero wa Rukungi municipality obenasha guza okuka businguzi bwa NRM aba municipality ya Rukungiri akozizo mukorogo yarundana sente zo kugura bitara bya street ze town mufitiru mu gasho kuzomu kuhakanisa kandi hakanisa government iri gukora ibiki gukore bire onarebo Norbert Mau nawe hati yija yashanga onarebo Amon yashanga onarebo Thomas Tayebwa deputy speaker na wakari wa FDC hati irwaro rito ryarwa mahwa miliyoni rukaga 80 zo kombeka siyeta zamazire kuba secured mu mwaka oguzo kutawusiyeta omukoro ogo korire omukice cya Rukungi municipality miliyoni zirengere nkaga nizo babasize okurundana kugura bitara bwenu abanyina ho kusima kandi esente zarwo mu kusima tuza kugura street lights za sora tuziteke omyanya itari yemwe nemwe mu municipality omu tukine mwe mihanda irimu umwirima mwinji gasha kwa Philip Murangira na Dan basibye.